بله هفته یکنو برنامه یکنو آوازین زیرین جردی لهمبر به لسر اکرانا میوان انگلک شهردو هجاتر تخن میوانی و برنامه ما ایروژی ام لسر بانه آشک نه آشک کوی دیروکی آشین آوه بره کوک دیزانین آش با آوه داتن شخولاندن جبروی جین بناوی و گلن پری آشی آوه تیپینا سکرین نه ام لسر بانک آش ام لهمبر و نه خوزه گلک دولمند لهمبر و امی دولمند دیا خواه هیم به خورتر بکن و به میوان خواره و به دنگ بیجی خواره به همان آوائین ها ام برای خود در میوان خواه ام بجن هم بخیراتن برنامه ما گلک سپاس کم هونجی بخیری هاتنه سر چاوار هاتنه ام پیشی جتنا دست بکنیم بیت ام هنک تناز بکن سر چاوا الله سلام ام نگورید بردام بکن هوا لزومیت قو سریم دنگ بیجی استران بیجی کما وستامه افجی حواله منه خالو متین اوجی به دکومه تنبوری خه وی شکلی این وقت کم ام بجن دو خبتن و چاقی بله، نفسا بله. هم ستوجی بخیراتی تشتاق تو بیجی هم دست بگه بگیرن صعب مالي أبا أمي زين هونجي بخير هاتني سر شعبا یلی ساوی بله کما آواستا نفسا بله، آواستا. ای کما آواستا ام ببجن خباتی و چاوت ام ساده است بکن اولی ما بسترانه فولکلوریک دست بکر بدود حبک پریکی ما چه بو ما جم خو مستران شکر هن استرانه خو افسری دو سه سالا جی ام موارد دنگبیجیه دخبتن ام تخوازن حبکی گرانیه بدن ویاجی چما دنگبیجی جبرگو چاند و هنرا میه لیل سر دنگبیجیه براستی پشتی گو ام کتن وی پرگالا دنگبیجیه ما تشکی وره تیدی خبات گلک گرینگ جر لازمه دنگبیجی اولی مدگوقی تنی مرو استرانه کفنار دبیجه zaten ana şaşiye jî dvirdi dikin. Bela mero stranê êkevnare bêjî lê gerek mero karî bi dema xwe jî bînî ziman. از نها و مجاره هنک ام سربسک نه باش به جبو چه از وید بیجیم چون برنامه برده جی هنک اونی خوش مبردام کر بله. مگوت دم برده işte ام بیجین کلامن سترانن بری هاتی گوتن وک دنگ بیجی بنا و خودم بیجین دما کوته ده جیان دکرن بیاره و دنم و چاخی هموتان زمان لنها ام بیجین دنگ بیجی هم گهدار کردن و هنک کیم بیه سدام آویجی از هنک به وی آوایی پیناست کم یعنی روزا خواه ایرو زده نانی زمان یعنی هنک به روزم برده ما او تشتا گرینگه یعنی دیروکا کرد ام بیجی دیروکا کردستان هنک به وی آوایی زاتن پیشکتیه لیبل او فرماتا دنگ بیجی روزما ایرو ده هنک خبر دوام نکر یعنی تشتی نول زده خو زده نکر کم کسی افکرن یعنی ام نابجن تونه اما کم کسی افکر هنک جبر وی او مسئله گرینگه پکی اف خبر ام بیجن هنگ دیتره اگر مرو بچه و بکوله هنگ دیتره کور مرو لی بنیره یعنی بچه آوایی و مرو بگیره دست و مجاره و عولیاوی gerek veya saziye me dikevi ser piye saziya dikevi ser mile dev bava mesela çi tezanîn dengbêjî we gotedî dibe wek pergalek got tenê ixtiyar dibêjin ya jî em bêjin nayê fikirandin ku xort jî ciwan jî karin bêjin gerek ewlî evî kara ev kar ne karê ixtiyarayî ne karê kala tenê yî ev ya çand û hunera me yî koka me yî veya yani ewlî gerek ji ciwana bê dest pêkirin hebik ev bar dikeve ser milê dê û bava jî dê û bav jî gerek bi wê çand û hunerê zarokê xwe mezin bikin û bi dû de jî herî girîng ev e kesê ku bi dengbêjiyê da dikeve gerek ewlî fêm bike bê dengbêjî çi ye her cem dengbêja lêkolînê li ser bike bi dû de piştî demê bêjin 3 sal 4 salê de gerek ew jî kare bi strana çêkin stranê dengbêjî ama îro em çawa dikin em tenê stranê êkevnar dibêjin em tenê stranê êkevnar dibêjin tamam de heta kû derê تشتاق نو هنک لی زده کرن کم دخویه تشتاق بمزیم erê
تحقیقت بلکن تاقی بلک بلکه تحقیقت بلکن تاقی بلکه یمان بشکو وب سدو یکن تاقی بلک بلکه بشکو وب سدو یکن تاقی بلکه یمان دوی بشکو کاوک تاقی بلک بلکه دوی بشکو کاوک تاقی بلکه یمان راموسم تو دینک تاقی بلک بلکه راموسم تو دینک تاقی بلکه یمان تحقیقت ای سوره تاقی بلک بلکه تحقیقت ای سوره تاقی بلکه یمان مدروت دور به دوره تاقی بلک بلکه مدروت دور به دوره تاقی بلکه یمان گردلیت افدل به تاقی بلک بلکه گردلیت افدل به تاقی بلکه یمان هرشتر صدو غربه تاقی بلک بلکه هرش درصد او غربت تاقی بلکه یمان تحقیقت سپیه تاقی بلک بلکه تحقیقت سپیه تاقی بلکه یمان بشکو و سدوسیه تاقی بلک بلکه بشکو و سدوسیه تاقی بلکه یمان حسن خواه ازدیه تاقی بلک بلکه حسن خواه ازدیه تاقی بلکه یمان هناك قوت كي اف چاند دوی هلا جوانا ببری بله. حباندن وری حس کردن کو بکار به خبردام بکه بله لی اما وی داره ده مسئله پیوی آوایی هست نها بره ام ببیجن شف بکت هاتن چه کرن اوسا اره یا جی لگوند ملات لحف کوم ده بیدنگ بیجی واده هاتن جوات ایده درونشت ستران دو گوت ستران وگره دایی چیروک دو گوت دما کو اف دو گوت جوات و توا تماشات کرد گهدارت کرد زاروک دیده ام بیجن تمنی و ج 5 سالی دست بید که حیا کو ام بیجن 23 سالی همون جوات اک درونشتن گهدارت کردن اف بخوره خوزایی باندور کردن اک دانی یعنی کسی کو گهدارت کرد دخواست فهم بکه دخواست هیم ببه لبله ام ببیجن تکنولوژی هنک پیش کرد هنک جی ام بیجن او بچکش شاندا خود دور کتن بناوامه دا جوا که پیش کرد هیدی اف جوا کین وک بره لحف کومبوینا و کیم بو هنک به باندور خوال سر ام جی وی چانده جی کر یعنی اف جوانین کو ایرو ام بجیادا چما یه نفش نو هین نابه هنک جی باندور خوش ویر دیگره ناگره لگورده یا محقق خیلی گرگ مرو لگور دمیجی تشنابه اف مثلا که ماسیا گوتا انا گو اولی تدبینی و که ماسی جبر گوت جوینا دنای گوتن یا جی دیم yani keti avayek din zamanati guhartin le disa jî tikare li gor wê demê tişna biguhere wek çawa îro yani bêjin li ser zarokê xwe berî ku rakevin ez ji wan re çîroka dibêjim ez destana dibêjim bi zimanê ku fêm bikin emrî 4 sal bû wî zimanî tê pêşiye dê û bav gerek pêşiye vî tişî ji wan re bêje ewlî mesela çendê wî alî me destana Gilgameş ji wan re got Gilgameş ama şuxulê ku fêm bikin zaten دناو دستانا گلگامش دی تشتی کو بالا زاروک ابک شی نه هی میتولوژیک جی و ا کردای جی تی ویا به بده فهم کرین به زمانه وی زاروکی گود بیجه به دود تکارو جا صورت پیشه کی تابلت پیشه کی ام بیجن انکودی تکار پیشه کی حوالی تکار پیشه کی yani evya habbi ki kevser milede u baba به دود جی وقتا گو حوال ام بیجن دوست بن هاتن رونشتن مايرو جلجيفاتا قرودنين قالا تشتكن كاتشي اوجي ايدي عاجزن سبي حتى يواري تلفون دستيوان دي وهي فالا اوجي زانق فالاي يعني فقر اف دما شاشي فقر القرام بشي 10 سالي دي فين بكن çünkü تشكي yani تشكي نخوا زاي جولي رادبا ام جي فيديك فقره بله çünkü dama taqala zaruga kir taqala berpisyariya dev baba kir tiştakat biramın naha em bezin civaka me جبو که هنگ تش بشاش تره و برن بخوره پیشروجا وی زاروکی جی یا پیشروجا جواک خوی شاش ره و دبن یعنی چه مابسته از وید بیجم ایرو ام بیجن زاروک دما کو هدی فهم دبن
feri axaftine dibin بله malbat bejin ki bila peşi Tirkiyeyim bibin nü Kurdiyeyim bibin. Yani hinek ve feraseti em bejin derbası sarugat kin li gorî feraseta ev be feraseta ku em jin dev baba heger ku servê hişmendiye pêş bikeve tu bixwazî nexwazî ew zarok dema ku mezin be ji çarnda xwe bêpar dibe. دور دکه Em bêjin îro dema em bi xwezayî nava malê de hinek diaxivin hinek dayîk carna bi gotina dibêjin nava gotinê xwe de bi wê jî têne ziman. Yani jî bûyerek têne ziman fêrkirinek, hînbûyînek, hestiyariyek insana avat ke. Hani ji bo navê ev kêm dibe vê em bêjin malbatên me kesên ku me temaşe dikin daxwazam me ji va ev e. Yani vê xalê de hinek dî baldar bin. بله Yani pêşiyê zimanê xwe çanda xwe hînî zarokê xwe bikin. Dema ku ev çêbî hinek tiştî çêtir rûnên. Ew tişta te gotî hêdî hêdî vegerê yê biguherê baba, yê bê ser xelas. rastiya xwe ser koka xwe em jî hêvî dikin wisa çêbe. و دواره دنگبیجی تشکی دیجی اولی جبر گاو اسیمیلاسیون چه بویه gerek حبی کیدی بهترم سر به شغلن وقت چاوا ایرو می بیجن تسرانک دنگبیجی جه کی جوان رفه که بلکی جه فهم نکه یا جه فهم ناکشی zaten جبار حبی کیدی دور دکوه لگورا من گو چیروکا سترانا گزانه بن هیم بهتره بالی بدن سر yani her stranek çiroka kuye hegi Çêlê de lêkolîn xewatên we jî hene em ji ser çîrokên stranê jî hûn setkin xewatê belê. pêştexin. Mesela em bêjin wek mînak heger were dayîn kîjan çîrok wisa niha ser xebitî hinek lêkolîn we ser kir ve hinek rastiya we derê xist ortê. عولی مجی وی هریما خود دست بیکر جی هریما مردین سترانا سوارو لوی دیتی گوتن yani pişti demek ki tamama velat belabuyi suaro asli xwe mjmerdin ji qoserêne bu yera stranê ev li gundê Deîmê keçikek navê Kinêyê dil dikeve Simaîlê Eyo jî ji Bedrasê ye çima jerdibên suaro ewlî tiştê ku merak kire bû çima suaro yani navê wî heye çima ne Simaîlê Eyoyê demê berê de hezkirina xwe bi strana tanî ziman wîro bigota Simaîlê Eyo her kesî zanî bû ew keçik ji wî lawkî hez dikir şaxa Simaîlê Eyo demawînî leşkeriyê bû wê biçû eskeriyê li ser hespê Sartê berî war eskeriyê tê di gundê Kinêr derbas dibe berderiyê yor derbas dibe li ser hespê Kinê jî serê sibê wî dibîne bi vî şiklî ew stran dicire ew stran tê meydanê jêr bê suwar û لولا سوارو قرباب قوة زيرون الفريم لون الوما سوارو قربام قوة زي برشاك عوري رشو تاري لو تبني بما هور بارانا لول داوچی ما از دوست اسماعیل ایو لو میره چما آخ ده هینا سوارو لو کنیب گوری سوارو قربام گو زین اردکه لا خلقو لخيم سوارو قربام قو زين غزالة لا خلقو لخيم ازهرم في دركا خوبان لا لتلخيم ازي باك واق ماندارا ازي بملاو تذكرة اسماعيليو بدنيا لو مدو سيخين
آخ ده هیلا سوارو لکنه بگوری سوارا قربان گودی که سرس به لال مغل خلاقات دم ندی اسماعیل یوب خام جانی کا لو خخم لاند دهاتی بردری که مالا باوی مرگه لو دنهراد من نفسه دنگا بانکره مگولا اسماعیلو دلی مش دنیایش کستی بو لو تجبران آخ ده هیلا سوارو لو کنه بگوری در هدی باشا لو اسماعیلو در هدی باشا لو امتر ندیو در هدی باشا لو عجمیو در هدی باشا لو کنه بگوری لالا سوارو قربا مگو وزین اردکه لو هرم کوله سوارو قربا مگو وزین کار غزاله لو هرم چوله از هرم بسکنم لبردوی و نظامیه لو قرقوله از بملا وزاتمش دملا اسماعیلیو تکویم لو و حضرولی ده هیلا سوارو لو کنه بگوری افسه گرینگه چونگو هر ستران کوته گوتن چیروک کیا به هی بله yani stran ایروجی بساین yani امروز کسی که stran دافرینن yani ام بیشن هستیاریک فکراندنک بره چید بکو stranek چید که بله yani جبر و مثلا بره هنگ دیترک چیروک در باس stran بین yani جنبی stran کو دهات گوتن چیروک آبی بگلن پید دهات زانین روزه ما ایرو هر چخواست افزده نه بلیف کرنجی لبله هر کلام stran تی گوتن نگوری من ام بی چیروک کیا خود حوینه کسی کو دافرینه هنگ هل بس دما دنویسه سر هسته گد دنویسه yani چیروک فکرک سری ویده چید بکو دنویسه و مستقر امانی سب کم ما آوستا نهام ببیجن هون چند کس و کم دخبتن یا دا خباتی و چه آسته دنه همانا بنگهاوی دو کسن لی اف خورتیمه نوجن جیم تبلیغات کنجاری yani em قومی نالن کی بخوازه ور تبلیغ ببی ام وکیری نجویایی دو پرس گریک تو نه سکرکتونه نوسا yani تشتا gerek باش yani بیجن هون ایرو بیجن کسین کو خوازه به تبلیغ به کدک بده و کومیره بله بله دکارن تدا جه بگیرن او تشتا کیف خوشیه هنر هنگ ولیه هنر بدما هفدوره تی پارو کرن مرو هفدوره کار کار که هفپار داره خو ارته زنگینده به دولمند به خود دیناس کرن خود دی قبیل کرن فکرک باشم هیویدی که نه فکرها بردام بکه انا براستی نجبوگ yani رول پیش بری کامرام وید شیر بینن اساس سویجی ده لی حبک مرو کاری به گرانی وی کاری به ماشین و چتر به
انا جواني ما ينها مثلا بالا خدني تنكار حركسي نافخه تاني هنك جي هن تاني ام بيجن غايوان بوبوليزم يعني فان تشتي ورق مرود بينجي تبكنك يعني انسان بيد قحر تناخذ خورد دوي حالي دبن ليه تشتي زسيمتي çünkü beri mecij merkerne gerek amji Garbe peşe roja xora belin. ما مستوى قديم ببجن جهة كوهن لي كوم دبن كون خباط لي دماشينن هي قالوا جهة كوسا هنشن لي هاف دو بجفن يعني جهة هنا فكرة بستين فكرة بدن جهة بيفيا وياها صازية كوين شن تين جوی آوید حب کی درفت کیمن به وی پاندمیه بهتر نخوش بو اف روشهانی لیج بو هنری جی ور تنه yani kengi gömten cem hep em veya dixabitin diştağılın yani bir kariyem dikin هكي ببجن دماما دسبكي هناك ما نقاش كلمة بحثا شاف بركاي كر شاف برك تمام كوتشيد بون ام جواك لهم دو كوم دبون ستران دو گوتن جيروك دو گوتن سرپی هاتی خود گوتن هر وکری ترک يعني ام ببجن جبوي كي اف چانده هجار دي خو جنو و نوجم بكي بقرب خبده بردام کرن هناك روشك بوی اوایی پیوسته لگورتا نه پیوسته و گجارا پیشی مگو جبر گو اسیمیلاسyon giran bu gelki giran bu gelek meji mexabin دوی چرخیر در باسمون جبو وی کی gerek bina meru awri frebe yani îro çawa dijminem bêjin ev asimilasyon bi giranî meşan gerek tu jî vî karî giranî bimeşû bêhna te fireve a ewil dikeve ser dê û bava ev tişt gerek dê û bav ser zarokê xwe vî yani bi çîroka bi strana bikaribe wan bi vî şeklî mezin bike a diduwa ev karê dengbêjiyê ne karê ixtiyara tenê ye yani gerek ciwan jî veya hanê hîn bive evya jî şaxê wê ne ev tiştê tu dibêje yani îrok mero rûnê mero karibe strankê bêje wa en muhîmî guhem bêjin dîroka strana ye çîroka strana ye yani berê em ser xwe bêjin ser xwe mesela berê min stranê dengbêjî godarî nedikir dema ku çîroka wê min nas kir ji niv de min godar kir ana gerek bi vî hawî bê meşandin yani îro gelek stran hene em dibêjin lê em nizanin çîroka wê çi em godar dikin piştî ku ew însan bi wê çîrokê zanibe zaten jê hez dike meraq dike mesela kan em bêjin strana bavê seyro ew jî stranek herêma Mêrdînê gomserê we neyişin xwazim tişkî werê kurtasî bêjin ev êya hanê li Rojhilatê Mêrdîn bölgakê jêr dibên Omeriya ew ji eşîreke heftê û du gundê wê hene ev bavê seyro navî Hisên Axayê eslê xwe ji gundê terê ye çima veya dibêjim ji bo ku qeyd jî bive yani bi saya vê qenala wan vî tişî dibêjin carê diricem li gundekeyî Tixûbê şêxek li wir heyî diricem wî şêxî tewafa wî şêxî keçika şêx dil dikeve bavê seyro dil dikeve Hisên Axa ji ber ku ew keçik di malbatek olî de bû nikarî bi hezkirina xwe ji Hisên Axa banya ziman bi vê stranê hezkirina xwe gîhand wî bi saya stranê hezkirin ev hezkirina xwe ziman bavê seyro jî kî ye bavê seyro kalkê Mehmet Sincar e ew milletvekîliyê me rehma Xwedê lê be yani Mehmet Sincar layê Tevfîq Axa ye Tevfîq Axa layê Elî ye Elî layê Hisên Axa ye ê ku bixwaz beelimî viyanê çîroka wê ev gelek saxbî em ji bo xewat we carekî serkeftinê dixwazin xewata gelek bihêja ye wek em bêjin her du endamê kuma awesta em hêvî dikin xewatê we hîn bi dewlemend berdewam bike ew tevlîbûnê heve hîn zêdetir beyîn hîn zêdetir bikare vî ew hêstê komînal ew ku qal kirîn bikarî vî zêdetir bikîn xewatê hîn baştir û derê xwe pêş xewatê ku hîn niha pêş texîn xewata gelek serkeftî ye qedir bilind e em serkeftinê dixwazin ji bo tevlîbûna vê bernamê jî em gelek kêfxweş bûn em gelek spasiyê xwe pêşkêşî û her dikin ji bo xewatên wê demê pêş te jî em serkeftinê bi dubare dixwazîn her hebin mala wava avatir gelek spas dikim belê bername awazên zêrîn vê heftiyê
مگوت لسر بان آشه آوه بو میوانه و دو میوانه هجاجی آنی لهمبر و یک تنبورا خو یک جب دنگی خو حیا هفته یک دبیمون خوشیه ده اما هرتم لگری نخو بردام بکن هنجی شوپاندنا ما بردام بکن ببینن خوشیه ده Gidi lala, gidi lala, gidi lala, gidi lala, gidi lala. Gidi lala, gidi lala, gidi lala, gidi lala, gidi lala. Gidi lala, gidi lala, gidi lala, gidi lala. Gidi lala, gidi lala, lo bave seyraneye. باوی سیرا حیرام گوی را چما کرات دینا کیو دلال قربان مگو چما تلت خوبا خراب تمال کیش منو خورا آوانا کیو دتوی چما مالا زوالو کرا برتینا کیو کرا خسیسا ما قیت قیمشی زیرو پرانا کیو ما تشما محلي ما شيغاش خورنا خوازي كرول وخمارنا كي اخ قدي لولو قدي لولو قدي لولو قدي لولو بابي سيراني اخ قدي لولو قدي لولو قدي لولو قدي لولو قدي لولو بابي سيراني ولا مقعد نقبينا منو بابي سيرو هيا يك ديواري همات بين كيش دلي منو خورت الوي ديواري ختابي نخواري دلال قربان ببيستي توهاتي توافا بابي كالي ما شواني بشبيت بهاتا تنام كرو ما نچتر بوج تراج توافا بابي كالي آخ گدی لولو لو بابي سيراني آخ گدی لولو گدی لولو گدی لولو گدی لولو گدی لولو لو بابي سيراني دلال قربان مقابل خراب بزنارك يا مردين لو سر بجيرو دلال حيران مقابل خراب بزنارك يا مردين لو سر بجيرو از قربانا وی شال و شاپ که کرو خبردای لا و سر خنجره از ترکا باوی سیرو دلاله دل خو قنا که حتی لسر تربا من دنگه تبرو بیره باوی سیرو تو آغا کی خوش آغای دت آغا عشیره و مریای آخ گدی لولو باوی سیرانه دلال قربان مقول مهاتي دري عيدو قربان مقول ما عيدك كشكي قنديه محنكي خود كرين دقو كتي بابي سيرو يكي بركنك دم دي فيس به بابي سيرو جندري باني قسري دركايات دمني دلي خداي قبابي سيرو بسر قشاد كايات آخ گدی لولو گدی لولو گدی لولو گدی لولو بابی سیرانه آخ گدی لولو گدی لولو گدی لولو گدی لولو گدی لولو بابی سیرانه نره
چومه پیشوانی چیوانا منی گوهم گوهم خودی که از این چومه بیار بخی مرگ احمد الی بره دستی که منگی چه برام مقصده